Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunayo kanda hii ambayo tunakuletea, na ni kanda nzuri. Tunapendelea kabisa uifuate kwa makini, na utabarikiwa kupitia maneno ambayo inapatikana ndani. Nayo kichwa kinachosema usikate tamaa. Unaposoma kitabu cha Ufunuo sura 2, sura yake ya 2 na shairi lake la 10, natuambia uwe mvumilivu mpaka kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ndugu, najua ya kwamba hutahaibika hata kidogo. Unapofuata kanda hii utabarikiwa kupitia maneno mazuri, maonyo mazuri ambayo inatuonyesha msingi wa kanisa hili, ambayo inatuonyesha amri za Mungu, ambayo hata inatuonyesha dunia mahali inaelekea. Basi tunakusihi utufate kwa makini ili ubarikiwe. Na huyu anayesema na wewe ni mchungaji Kasereka Muhongeria wa district Mabalako. Asante. Usikate tamaa, Mungu amini Mungu, ijapo majaribu ni mengi sana.